Kum shibenta ban penkre ye kinong ye leka ye kun kti ki ban ye shimenta shakajing ye kop ye kun kti kabalatip kum ka National Arm Wrestling Championship arajar apusan kaban long Hathisur Kerala kaban sedang nadu ka arpu pratarik ujeliyo hadu artarik naitung arajar apusan kameglai Arm Wrestling Association harangkat kajing snok tilang kador barshnong maulai nongkwar haka khat sautrik mentau benai jeliyo arajar apusan kalapelong da kajing ye kop kun kti kabatang shisngi tip kum ka street arm fight kabalalong ha India Bazaar premise Maulai Nongkwar. Hakani kesngi lapen kup buram ye kilaingut ki belara nam bat buram ye kejela da urang bak shnong ka Maulai Nongkwar ubak mun rumnong. Ha ka jingiron rengkat lang kinong kitkam kasing samla Maulai pelun bat kiwe-kiwe de. Kini kilaingut ki kentup usamla pendap bor tekar ubala job ye ka overall men's Bermuda pro card and second place in junior bodybuilding HSAARC bodybuilding championship. Urang ba Alexion Roy Melim Umlong ubalayo ekatakma rupa ha ka Asian Arm Wrestling Championship arajar apusan kablalong hanong ba Delhi. Bade kasamla Yamon lang Kharjana kabade kanong shot kabapawnam ha RDY Season 4 qualified, India's Best Dancer Season 4 qualified, Hip Hop India Season 2 semi-final. Yang ketiga, Bongkar Job di Angeles. Referee's grip. Good job, De Angeles. Referee's grip. Have the referee's grip. Yeah, you make a key. Get up and up, but it's not. Yeah, get it. Didn't job here, referee. Jai. Jai, dia Jai. Jai Relax, abang sampai relax. Relax, Jai. Masih biasa adem.
Your first medyo day kong sobrang pa. Dan kre lipat ki sayo percaya nakatungka. Ready, go! Your first ball medyo day ko kung yan kung Bên khác em không? Rest, come. Rest, 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 rest. Ready, go! medyo day ko kung yan kung Ready, go! first elbow foul di Hubert Paliat. Ready, go! Referee's group. Hari kemen lang siya po. Lakit pa, yung mawai, ito po, pag-isim basta ang ganito ang kasi ito bamagat. Ila kung one sis kumat, baka ikita yung jockey. Go! Your first ball, the job di kong magrapakaw. Lampikre, Frederick Persiasan Buwan, Panggamadam, Frederick Persiasan Buwan, Kandon sa kamay sa padang jung ibang kentiyo Persia ipapigon. Referee's group. The job di kong magrapakaw.
The first bout macam ni kong ai bong. Iban pen kre ide I Frankie Star persa I Barlam Jingshay. Ban pen kre Frankie Star persa I Barlam Jingshay. Ready, go. The job day kong ai bong. Kani ka baut kabamanta kani ka pantas I Barlam Jingshay. The first bout macam ni Frankie Star. The job day Frankie Star. Ready, go. Ketua Kepala Tentang Kedai Budaya Visual Chetri. Kani match sa pareng jong iniwan daka persa I Bhavani idai na po wanaras beri dengan Flores gowan juma kaya siyang nasalar kami tatba iniwan daka idai national maulay. Ready, go. Job dai iniwan daka Brain ang kakuipi mo, baati. Subhawan cuma. Ito na ni dapat begitu. Batang kendia, sikit dia dibantu. Don bala I play ni ti ngakwa ban batay du ik youth ba mo ba kinangle bahaya ke ga ba kasap ka bakidon mo tangga tahi bat kumju do ngakwa ong iki kmi ki pa mo ki parents jong ki bagen an sim ning kong shwa na yen hi na marangaru nga di na do na yen hi ki an sim yang ata kada masa position ni siya ka level ka bahe mo. Dia tang kata ni wa ban ong play shibun baru
Rishibun kong Yaman lang. Itu ben kam jumpi ngai kemba kan tik padi ikun kama bargina kan panggil lagi akan nuru kasap patong kabakidan tu boleh nak kui pi kong Yaman lang kanum kut tang kumi dari pinang pal jadi meglea ada benta bakal lain ke jongki kabakidan boleh nak kui wah kom kajing ya lenti berfio usok jong kajing orang masyarakat mereka mulai mengkuat di wilayah dan bentalang ini ngai kublai di kemudian presiden sendiri wilayah lam ni kena bersama kejadian kai yang dia baik ya ke pan pitkup award baik ngai kublai ye irut kum presiden sini ini juga mawa berawai bedan bentalang ni ngai kublai ye baik dia ngai ngut kublai kawai ba ngasapoi akan dikatong kebangan apa ka Asian Cup ngayo ya kadang ke bahar ngalong ke jingle ngalong sa kabatau sia te samni hi ka jing ai por trai kerat nombuk nang thau sa nganong plak sa pada kapor di masutu basya bangan lagi le kha ka sisa hadu ka practice hadu ki hu ban penbiang kamne ke besok de bro ka di jing yamam nanti play ngasubu ke tang ke jing duai bangan le chiti trai ngan ngakwa he ngakwa banyo medal dekat jingkwa di medal dekat jing ai jumblai kamle pangala hi dekat por di ngasutu kapor bi ikteng ngilak ban pang ngilak ban sidom maka de bro dekat jing kerku ke jumblai kamle ke pangala hi dekat por di dekat play wai ngaselong kumne kumangalong ya tulis pun bro